nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza mwe mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye kuri uyu munsi wa none tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 turagarutse muri studio tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho kugeza kuri ubu ngubu. Amakuru araza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira kuri ubu ngubu. Umutwe w'abarwanyi wa FC23 bandikiye ibaruwa leta zunze ubumwe za Amerika aho bavugwa yuko kugeza kuri ubu ngubu batari kwishimira imwe mu myanzuro ikomeje kugenda mu by'ukuri ifatirwa uyu mutwe abakekwa kuba intasi z'u Rwanda biravuga ko biciwe uruberezi ho muri teritwari ya Uvira. Turaza kugaruka kuri aya makuru ni mu gihe kandi AFC/M23 nkuko nari maze kubikubwira yandikiye Marco Rubio ivuga ko ubuhuza bwa Amerika buri kubogama. MONUSCO yamaganye yivuye inyuma bitero byica abasivile muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Intambara ikaze muri Mwenga, imirwano ikomeye hagati ya M23 ndetse na Wazalendo ikomeje gufata indi ntera. Intambara ya M23 muri Kivu, societe civile yo muri Baraka yasabye ko abasirikare b'itsinda rya Hibu bakurwa muri ako gace. Naho kandi nanone turaza no gukomereza ku makuru avuga ko hari impaka ku magambo ya Donald Trump ku banyekongo bafungiwe muri Amerika. Turagaruka ku bibiri gutangazwa ku banyamerika mu by'ukuri babarizwa no mu karere ka Afrika biyaga bigari bari kuteguzwa kwitwarika ku bijyanye n'umutekano wabo. Turareba mu nkengero z'umujyi wa Goma hari kuvugwa amakuru adasanzwe ku bijyanye n'umutekano waho, aho ngo ibintu byongeye kuba byahinduka bitewe mu by'ukuri na situation iri kurangwa cyangwa se iri kugaragara hano muri kano gace. Rero ayo makuru yose tugiye kuba twayagaruka cyangwa se tugiye kuba mu by'ukuri twareba uko bimeze uko byifashe, ari nayo bamvu mbwira abantu ngo dukurikirane cyangwa se tubane umunsi ku wundi gukanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo tuzajye turushaho kugenda tubana mu biganiro n'amakuru bya buri munsi cyangwa se umunsi ko wundi. Reka twinjire mu makuru nta gutinda, duhereye ku byo AFC23 yamaze kwandika. Turakomereza kuri situation iri kugaragara mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zaho tureba uko byifashe. Umutwe wa FC/M23 wandikiye umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ugaragaza impungenge ku buryo Amerika iri kuyobora ibiganiro by'ubuhuza mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ibaruwa yashyizweho umukono na Colonel Nanga ushinzwe ibikorwa bya politike muri FC/M23, uyu mutwe uvuga ko ufite impungenge ku budakemwa n'icyizere by'ubu buhuza buyobowe na Washington. FC/M23 ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa kutubahiriza ibyo bwemeye mu biganiro byabereye mu Montreal mu Busuwisi ku wa 18 Mata 2026. Mu byo ivuga ko bitubahirijwe harimo irekurwa ry'imfungwa 517 ryagombaga gukorwa mu gihe cy'iminsi 10 nyuma y'ayo masezerano. Uyu mutwe kandi uvuga ko ingabo za leta ya Kongo zikomeje kugaba ibitero hifashishijwe drone n'indege z'intambara mu bice ugenzura. Nubwo hari ibiganiro by'amahoro biri gukorwa, AFC/M23 inavuga ko hari imigambi yo kugerageza kwivugana bamwe mu bayobozi bayo, ibintu ivuga ko bibangamira inzira y'abiganiro. Muri iyo baruwa AFC/M23 yanagarutse ku ruhare rwa Amerika nyuma y'isinwa ry'amasezerano ajyanye n'ubucukuzi ndetse n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro y'ingenzi hagati ya Washington na Kinshasa. Uyu mutwe uvuga ko uburyo Amerika yitwaye nyuma y'aya masezerano bituma haboneka ubusumbane mu gufata impande zihanganye. AFC/M23 ivuga ko kuba Amerika itamagana cyangwa ngo yihanangiriza ubutegetsi bwa Kongo ku byo ishinja gukora mu gihe hari abafatirwa ibihano bashinjwa kunenga cyangwa kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa bituma habaye icyizere gike ku butabera n'ubwigenge bw'ubuhuza buri gukorwa. Uyu mutwe uburira ko niba ibyo bibazo bidakemuwe bishobora kugira ingaruka mbi ku rugendo rw'amahoro no kubwizerane hagati y'impande ziri mu biganiro. Iyi baruwa ije mu gihe ibiganiro n'imbaraga mpuzamahanga zigamije guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje, ariko hakigaragara kutizerana hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa AFC/M23. Amakuru avuga ko MONUSCO kandi yagaragaje ukutishimira ikiri kujya mbere ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru, Ituri ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Kinshasa kuri wa 9 Gicurasi 2026 n'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bushinzwe kugarura amahoro ndetse no tuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUSCO bwatangaje ko bwamaganye bikomeye ibitero bimaze iminsi byibasira abaturage b'abasivile mu ntara za Ituri, Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Mu itangazo ryashyizweho ahagaragara tariki 9 Gicurasi 2026, MONUSCO yavuze ko abaturage benshi bamaze kwicwa mu bitero byabereye mu duce twa Irumu, Njugu ndetse na Mambasa mu ntara ya Ituri no mu nkengero za Oka muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu bwami bw'abafurero muri Kivu y'Amajyepfo. MONUSCO yavuze ko ibyo bitero bikomeje kugaragaza uburyo umutekano muke n'intambara bikomeje gushyira abaturage mu burasirazuba bwa Kongo mu kaga gakomeye.
yashimangiye ko abasivile ari bo bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye z'amakimbirane ari muri ibyo bice. Iri shami ry'umuryango w'abibumbye ryagaragaje ko ryamagana ibikorwa byose byibasira abasivile kuko bikomeza guteza ubwoba, umutekano muke ndetse no kongera ibibazo ku baturage basanzwe barazahajwe n'intambara n'ubugizi bwa nabi. MONUSCO yanagaragaje impungenge zikomeye ku bakuru, ivuga ko ku itariki 8 Gicurasi habaye ibitero byo mu kirere ndetse n'ibikorwa ry'ibisasu mu duce twa Kirorirwe na Mushaki muri Kivu y'Amajyaruguru, bikaba byarateje impfu n'imvune mu baturage b'abasivile. Muri iryo tangazo MONUSCO impande zose ziri mu makimbirane ko zifite inshingano zo kurinda abasivile no kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara n'uburenganzira bwa muntu. Yasabye kandi ko hafatwa ingamba zose zikenewe kugira ngo hirindwe impfu z'abaturage ndetse n'isenywa ry'ibikorwa by'abasivile. MONUSCO yasabye imitwe yose yitwaje intwaro ndetse n'izindi mpande zifitanye amakimbirane guhagarika ako kanya ibitero byibasira abaturage ndetse no gukura hubahirizwa amategeko mpuzamahanga. Yongeyeho ko abantu bose bagaragayeho uruhare mu guhonyora amategeko mpuzamahanga cyangwa ibikorwa byo guhungabanya uburenganzira bwa muntu bagomba kubiryozwa imbere y'ubutabera. Iri tangazo rije mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Kongo, aho ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, imirwano ndetse n'ibitero bikomeje guteza impungenge ku buzima bw'abaturage ndetse no ku mutekano w'akarere muri rusange. Dukomeje n'aya makuru kandi n'ubundi ibi biragaruka ku makuru yamaze kumenyekana nyuma y'uko kuri ubu ngubu mu mujyi wa Goma, umujyi wongeye gusatirwa n'ibitero bikomeye cyane biri kwitwa ko ari by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, nubwo uruhande rutaremeza cyangwa ngo ruhakana aya makuru, ariko kandi ibitero ngo byibasiye bimwe mu bice bituwe cyane birimo Mushaki ndetse bikaba byagize ingaruka zikomeye cyane ku batuye muri bice. Gusa ibi ngo bakaba ari ikimenyetso kigaragaza ko mu by'ukuri abarwanya ba FC23 bakomeze gutakaza ubushobozi mu bice basanzwe bagenzura. Hari ibindi bice biri kuvugwamo n'imirwano ikaze muri Mwenga. Imirwano ikomeye hagati ya 23 ndetse na Wazalendo ikomeje gufata indi ntera. Ni mu gace ka Mwenga ho mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Haravuga imirwano ikomeye cyane iri kugaragaramo ngo intwaro ziremereye hagati y'impande zihanganye. Aya makuru aturuka mu baturage ndetse no mu masoko atandukanye muri ako karavuga ko umutekano ukomeje kuzamba uko amasaha agenda ashira. Aya makuru avuga ko ingabo ndetse z'umutwe wa 23 bavuga ko zishikiye n'u Rwanda ziri kugerageza gufata umujyi wa Mwenga, centre ya Mwenga ufatwa nk'ahantu h'ingenzi mu micungire y'ako karere. Ku rundi ruhande abarwanyi ba Wazalendo bavuga ko bafite umugambi wo kwisubiza agace ka Kasika kamaze igihe karimo imirwano n'ubwumvikane buke hagati y'impande zihanganye. Abaturage batuye muri utu duce bavuga ko bumvise urusaku rw'amasasu n'imbunda ziremereye kuva mu gitondo, ibintu byateye ubwoba bwinshi ndetse bamwe bagahitamo guhunga ingo zabo berekeza mu bice batekereza ko bifite umutekano muke. Hari amakuru kandi avuga ko ibikorwa byinshi by'ubucuruzi n'ingendo byahagaze kubera umutekano muke. Andi makuru ava hafi y'imirwano iri kubera avuga ko abarwanyi ba Wazalendo bamaze kugera mu duce twa Ngenga ndetse n'abo bita Kashaka, aho bavuga ko bakomeje urugendo rugamije gusatira ibice bifatwa nk'ingirakamaro mu rugamba barimo. Nubwo bimeze bityo kugeza ubu nta ruhande ruratangaza intsinzi cyangwa ibice byamaze kugenzurwa burundu. Iyi mirwano ije yongera ku bibazo by'umutekano maze igihe byugarije uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho imitwe yitwaje intwari ikomeje guhangana n'ingabo za leta ndetse n'indi mitwe ishyigikiwe n'impande zitandukanye. Intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo zikomeje kuba isibaniro ry'imirwano ihungabanya ubuzima bw'abaturage ndetse ikanagira ingaruka. Haribazwa rero byinshi ku bijyanye n'uyu mwanzuro ndetse yakomeje kugira amatsiko menshi ku gishobora kuba cyakorwa kugeza kuri ubu ngubu. Ni imirwano yongeye kumvikana, intambara muri Kivu zombi. Societe civile yo muri Baraka yasabye ko abasirikare b'itsinda rya Hibu, itsinda ridasanzwe, ngo bakurwa muri ako gace. Ni muri Baraka. Societe civile n'imitwe y'abaturage ikorera mu mujyi wa Baraka ho mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo basabye ubuyobozi guhita bukura muri ako gace abasirikare b'itsinda ryitwa Hibu rikorera mu ngabo za FARDC muri ako gace. Ngo abaturage barashinja abo basirikare ibikorwa bitandukanye birimo ubujura, gufata ku ngufu ndetse no guhotera abaturage, bavuga ko bikomeje guteza umutekano muke no kubangamira imihoro y'abatuye muri ako gace ka Baraka ndetse no mu nkengero zaho. Mu nama
yahuje sosiyete sivile n'imitwe y'abaturage. Aba bayobozi bagaragaje ko umutekano muke ukomeje kurangwa muri ako karere ushingiye ku myitwarire bavuga ko idakwiye y'iri tsinda rya Hibo ryashyiriweho ibikorwa byo gucunga umutekano. Nyuma y'iyo nama aba baturage banenze ibikorwa by'ubwambuzi bukorwa n'abitwaje intwaro ndetse n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu bavuga ko rikomeje guhungabanya ituze ry'abaturage. Basabye ko abo basirikare basimbuzwa abandi bafite imyitozo ihagije kandi bubarizwa amahame ya Repubulika y'uburenganzira bw'abaturage kugira ngo hongere kubakwa icyizere hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano. Sosiyete sivile yavuze kandi ko niba ubuyobozi bukomeje guceceka kuri iki kibazo, abaturage bashobora gutegura ibikorwa byo kugaragaza ko batishimiye uko ibintu bimeze, birimo iminsi yo gufunga ibikorwa byose bizwi nka ville morte ndetse n'imyigaragambyo y'amahoro. Kugeza ubu ubuyobozi bw'inzego za gisivile z'umutekano muri ako karere ntiburagira icyo butangaza ku byifuzo n'imiburo yatanzwe n'abaturage bo muri Baraka. Ibi rero bikaba mu by'ukuri byaba bigaragaza ko muri aka gace mu by'ukuri bitifashe neza. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kuba yamenyekana kuri ubu ngubu, USA hari impaka ku magambo ya Donald Trump ku banyekongo ngo baba barafungiye muri Amerika, mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aherutse kuvuga ko hari abantu bakomoka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo boherejwe ku mupaka wa Amerika na Mexique nyuma yo kurekurwa muri gereza. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeje kuganira cyane kuri ayo magambo ndetse banayaha ibisobanuro bitandukanye. Mu butumwa bwatangajwe kuri rubuga X, umunyamakuru Steve Wemby yasubiyemo amagambo ya Trump aho yavuze ko kuwa gatanu tariki ya 8 Gicurasi 2026 aho yavuze ko ngo Kongo yaba yarekuye bamwe mu bafungwa bayo kugira ngo boherezwe ku mupaka wa Amerika na Mexique. Ibi byakurikije andi makuru yatangajwe n'umunyamakuru Salehe Mwanamilongo wavuze ko Trump yavuze ayo magambo ariko nta bimenyetso bifatika yatanze. Nyuma y'aya magambo, bamwe mu banyapolitike n'abanyamakuru bo mu karere batangiye kuyasesengura cyane cyane ku birebana n'abimukira bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari baba muri Amerika. Hari ubutumwa bwakwirakwiye buvuga ko bamwe muri communicateurs cyangwa abavugizi bashyigikira u Rwanda bari gukoresha amagambo ya Trump mu buryo bwa politike. Uwanditse ubwo butumwa yavuze ko Trump ngo ashobora kuba yarashakaga kuvuga abantu bakomoka mu Rwanda biyita abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge kugira ngo babone ubuhungiro cyangwa inyungu z'ubwimukira muri Amerika. Uwo muntu yakomeje avuga ko Trump ngo yaba yarashingiye ku myigaragambyo n'amakoraniro aherutse gukorwa n'abanyarwanda ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bamwe bashinjwa gushyigikira ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Yongeye ko hari abashobora kwirukanwa muri Amerika bagasubizwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo dosiye zabo zisuzumwe umwe ku wundi. Nubwo aya makuru yakomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, nta rwego rwa Leta ya Amerika cyangwa ya Repubulika Demokarasi ya Kongo batangaza ku mugaragaro amakuru arambuye yemeza ko ibyo birego cyangwa ibisobanuro bihabwa amagambo ya Trump. Abasesenguzi ba politike mpuzamahanga bavuga ko ikibazo cy'abimukira bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari gikomeje kuba ingorabahizi cyane cyane ku bantu bashinjwa guhisha inkomoko yabo cyangwa gukoresha impamvu za politike n'umutekano kugira ngo babone ubuhungiro mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ikibazo kandi cyaje kiyongera ku mubano usanzwe urimo ubushyamirane hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho impande zombi zikomeje gushinjanya gufasha imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Mu bihe nk'ibi, amagambo ava ku bayobozi bakomeye nka Donald Trump ashobora guteza impaka no gukoreshwa mu nyungu za politike n'itangazamakuru. Abenshi bakaba basabye ko mu by'ukuri habaho kwitwararika ibi byatangajwe rero kugira ngo bitaba byahebye cyangwa se byagira ingaruka zitari nziza mu by'ukuri. Ni mu gihe rero mu yandi makuru akomeje kujya ahagaragara cyangwa se mwe mukomeje kugenda bimenyekana nuko situation ku bijyanye n'umutekano mu gihugu itameze neza. Reka turebe nabyo uko byifashe ndetse no mu nkengero zaho. Perezida Donald Trump ndetse na Amerika muri rusange baburiye abanyamerika batuye mu turere turimo Musanze, turimo Rubavu ndetse na Rusizi n'utundi duce tugiye dutandukanye twegereye ku mipaka turi ku ruhande rw'u Rwanda duhuza Repubulika Demokarasi ya Kongo kwitwararika ibyo bice. Ibi rero abenshi babifashe nk'aho ari amakuru bafite yuko utu duce dushobora kuba tugiye kuberamo imirwano cyangwa se dushobora kugaragaramo mu by'ukuri ibitero biturutse ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hasabwa
yuko hashyirwamo ingufu zikomeye cyane kugira ngo habeho gutahura icyishe inyuma y'ibyo bikorwa. Gusa kuba leta zunze ubumwe za Amerika zaburiye abaturage bayo batuye muri ibyo bice bigaragaza ko Amerika ishobora kuba ifite amakuru y'uko muri ibi bice hashobora kuba hari gutegurirwa ikintu kitari cyiza, cyangwa se hashobora kuba habera ibintu bitari byiza habe na gato, nubwo ibyo nyine bitaremezwa, ariko benshi bakavuga yuko mu by'ukuri utu duce dushobora kuba twaba turimo gutegurirwamo ibintu bidasanzwe. Uwo ni Perezida Donald Trump. Abanyamerika aho bari hose rero basabwe kwitwararika, ndetse mu by'ukuri utwo duce nk'uko aya makuru arimo abitugezaho. Gusa ibi Amerika ibivuze nyuma y'iminsi mike ifatiye u Rwanda ibihano, ndetse igisirikare cy'u Rwanda gifatiye ibihano nyine n'abasirikare bakuru 4 aho babashinjaga kugira uruhare mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa, leta zunze ubumwe za Amerika ariko barimo baragaruka ku bijyanye n'impungenge ku bitero bimaze iminsi byumvikana mu nkengero z'umujyi wa Uvira ndetse n'umujyi wa Goma, dore ko kuri ngubu mu bice birimo Muja, ibice birimo Mushaki ho muri Kivu y'Amajyaruguru bikomeje kumvikanamo imirwano, ni mu gihe kandi Kivu y'Amajyepfo aho bita Sange ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye twegereye umujyi wa Uvira twarushaho kugenda tugaragaramo ibikorwa nk'ibyo mu by'ukuri by'ubushotoranyi. Biravuga ko uruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo rwaba ari rwo rwihishe inyuma y'ibitero berutse kugabwa mu nkengero z'umujyi wa Goma mu masaha makeya atambutse, dore ko nta gihe gishize ibitero bitangiye kumvikana muri utu duce. Gusa amakuru avuga ko ibi bitero byagabwe muri utu duce byibasiriye cyane imyanya ituwe n'abaturage, by'umwihariko ahagaragara umubare mwinshi w'abaturage harimo nk'amasoko ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Gusa nubwo bivuga gutyo, uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo rwabishijwe n'abarwanyi ba FC23 binyuze ku muvugizi w'aba barwanyi Laurence Kanyuka, niwe watangaje aya makuru avuga yuko barimo gushinja uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kuba inyuma, ndetse no kuba mu by'ukuri bari kugira uruhare mu by'ukuri kuba bari kugira uruhare rukomeye cyane muri ibyo bitero. Abarwanyi rero badaciye ku ruhande bavuze yuko ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo byifashisha drones bigikomeje kwibasira imwe mu myanya ituwe n'abaturage kandi igaragara mu bice bagenzura, aho bavuze yuko kandi mu by'ukuri ibitero bikomeje guhitana abantu benshi, ndetse basaba isi yose muri rusange guhagurukira ibyo bitero, ndetse mu by'ukuri no kuba bashyira imbaraga mu bikorwa byo guhangana n'ibyo bitero. Gusa igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo kirigamba ko aricyo cyaba kiri inyuma y'ibyo bitero bya drones byagabwe muri ibyo bice, nk'uko aya makuru yakomeje kurushaho kugenda tugeraho bigaragara, cyangwa se mu by'ukuri mu kuri guhari biragaragara yuko kugeza kuri ubu ngubu, cyangwa se kugeza magingo aya ngaya, ibyo bitero mu by'ukuri byaba bigikomeje. Kuri ubu ngubu Mushaki ho muri teritwari ya Masisi ibitero byahagabwe ngo byaje kwibasira rero ibice bituye n'abaturage, harimo nanone n'amazu y'abaturage, ndetse bivugwa ko n'amatungo hari ayabigendeyemo, bitera mu by'ukuri ibibazo bikomeye cyane. By'umwihariko amakuru aravuga ko izo drones zateye impfu zikomeye cyane ku baturage batuye muri ibi bice, aho abagera kuri 20 bivugwa ko bagendeye muri icyo gitero cyagabwe muri ibi bice. Ndetse kandi si byo gusa, amakuru akavuga yuko kugeza kuri ubu ngubu, cyangwa se kugeza magingo aya ngaya, byaje no kuba mu by'ukuri bigaragara ko hari abagera kuri 57. Imibare imwe iravuga ko ari abagera kuri 50, abandi bakavuga bati ni abagera kuri 57, abandi bakavuga 60 ngo baba baburiye ubuzima muri ibyo bitero. Biravuga ko rero hari bamwe mu baturage bagiye bakomeretswa ku buryo budasanzwe, plutôt abagera kuri 60-50 n'abagiye bakomeretswa n'ibyo bitero. Biravuga ko hari abakomerekejwe ku buryo budasanzwe n'ibyo bitero, aho mu by'ukuri hari abakomeretse ku bice by'amaboko, hari abakomeretse ku bice byo mu maso cyangwa se ku ruhande rw'isura, abandi bagagenda bakomereka mu bice bigiye bitandukanye nk'uko by'umubiri nyine, nk'uko aya makuru agenda arushaho kugenda abidutangariza cyangwa se atugeraho. Turihanganisha rero mu by'ukuri imiryango y'abantu 20, inshuti n'abavandimwe, aba bantu 20 birimo kuvugwa ko, cyangwa se byakomeje kugenda bigarukaho ko ari bo mu by'ukuri baje kuburira ubuzima ahangaha, cyangwa se baje gutakariza ubuzima muri iki gitero gikomeye cyane cyaje kuba kigabwa, cyangwa se giterwaho icyo nakwita mu by'ukuri ibisasu
mu by'ukuri n'izo drone. Abantu 20 ni abantu benshi cyane, abantu 20 ni abantu benshi cyane, ntabwo ari abantu bakeya cyangwa se ntabwo ari umubare ushobora kuba wakirenza. Aba bantu 20 rero mu by'ukuri nuko byaje kubagendekera. Abandi 57 biravuga ko ari n'abandi bafite muri bo, muri abo 57 biravuga ko ari n'abandi barimo bashaka kuba bafite ibikomere bishobora kubageza ku rupfu cyangwa se kubura ubuzima, bitewe n'uko nyine mu by'ukuri ibyo bikomere batewe n'ibyo bisasu mu by'ukuri ngo bimeze. Hari abo bikekwa ko bishobora kuba byabageza ku rupfu, nk'uko aya makuru arushaho kugenda atugaragariza cyangwa se arushaho kugenda abidutangariza. Ubwo ngubwo rero aya makuru yakomeje kugenda amenyekana. Mu by'ukuri byateye abantu benshi kwibaza ni impamvu nyamukuru mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zihanangirije abanyamerika bari mu Rwanda, ndetse n'icyo baba bazi kuri iyo ngingo cyangwa se cyaba kiri gutegurwa cyatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahaguruka bagatangaza amagambo nk'aya ngaya cyangwa se bakavuga ikintu nk'iki ngiki. Kikaba mu by'ukuri ari ikintu cyateye kwibaza cyane cyangwa se cyatumye benshi bibaza bavuga bati ibi byaba birimo guterwa n'iki se, cyangwa byaba birimo guturuka kuki kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafate umwanzuro wo kuvuga gutya. Ni mu gihe amagambo aherutse gutangazwa na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo mu by'ukuri nubwo yagaragaje ko muri ayo magambo nta gahunda ihari yo gutera u Rwanda, mu kiganiro cye yagize akagirana n'itangazamakuru nyine ahagana ku itariki 6 z'uku kwezi kwa gatanu, ntabwo mu by'ukuri yigeze agaragaza rwose ko hari gahunda yo kugaba ibitero mu by'ukuri ku Rwanda, ariko yaciye amarenga ko mu by'ukuri hashobora kuba hari gahunda yo gukoresha igisubizo cy'intambara mu kuzana amahoro n'umutekano mu by'ukuri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ho muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. By'umwihariko agaragaza ko ari ibintu biri emergency cyangwa se bikenewe cyane, kubera yuko yerekanye ishusho igaragaza ko igihugu kugeza uyu munsi ibibazo byose gikomeje kugenda kinyuramo, ibibazo byose igihugu gikomeje kugenda gicamo, nta yindi mpamvu ibiri inyuma cyangwa se nta kindi kirimo kubitera usibye kuba mu by'ukuri uburasirazuba bw'igihugu cye nta mahoro arimo. Felix Tshisekedi yavuze ko ibi bizagira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu, harimo nko kuba mu gihe bikomeje cyangwa se mu gihe bigikomeje amatora azaba asubitswe, amatora atazigera abaho hano mu by'ukuri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe inama n'umutekano bizaba bihari, kuko avuga ati ibyo byaba ari ukwambura agaciro abaturage amamiliyoni n'amamiliyoni bahari bakomeje guhura n'ingorane kuko badashobora kuba babasha gutora. Bityo Felix Tshisekedi yongeye kugaragaza ishusho y'uko amatora biteganyijwe ko azaba mu 2028 azaba ariko ari uko mu burasirazuba bw'igihugu intambara yamaze kuba yahagarara. Nyamara benshi bagaca amarenga bavuga yuko mu bigaragara mu kuri guhari iyi ntambara igaragara nk'aho mu by'ukuri idateze kuba yahagarara vuba, rwose, ndetse bigaragara ko ari nk'igisubizo cy'intambara mu by'ukuri kigikomeje gutegurwa n'impande zombi. Abe uruhande rw'inyeshyamba ngo biragaragara yuko barimo gutegura kwinjira mu mirwano yeruye cyangwa se mu ntambara yeruye. Si uruhande rw'inyeshyamba gusa, n'uruhande rw'Kinshasa nabo bakunze kugaragaza cyangwa se kwerekana ishusho yo kuba mu by'ukuri bakwinjira mu mirwano. Ibyo rero bigaragaza mu by'ukuri ko kugeza ubu ngubu hakiri ikibazo n'imbogamizi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri zakomeje kugenda zigaragaza mu by'ukuri zakomeje kugenda zigaragaza nk'igihugu gishaka ubuhuza hagati y'ibihugu byombi, ariko uruhande rw'u Rwanda rwagiye rushinja leta y'Amerika kubogama, aho nko ku bintu birutse gushyirwaho ku ruhande rw'inzego z'u Rwanda z'umutekano, leta y'u Rwanda barimo umuvugizi wa guverinoma Madamu Yolande Macron, ndetse hakaza n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bavuze yuko ibyo bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri bitakurikije ukuri, ndetse bitari bigamije gukemura ibibazo, ahubwo ari ibihano byari bibogamye ndetse byari bigamije gushimisha uruhande rumwe ari rwo rwa Kinshasa, dore ko mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu bivuga ko leta y'i Kinshasa
yaba iri muri gahunda ikomeye cyane yo gushaka umusaruro ku bijyanye n'amabuye y'agaciro, aho mu by'ukuri ifatanyije rwose ngo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abenshi bakavuga bati hari impamvu ikomeye cyane yatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafata ibihano. Gusa nubwo bimeze gutyo, nubwo rundi rumwe ruvuga gutyo, leta ya Kinshasa ivuga ko hari impamvu nyinshi cyangwa se ibimenyetso byinshi byaba bigaragaza ko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze ari byo, aho bavuga yuko bazi neza cyangwa se bafite amakuru y'uko u Rwanda rwagiye rwohereza kenshi ingabo, ibikoresho muri iki gihugu byo gushyigikira ndetse no guha ubufasha abarwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 mu bice bimwe na bimwe bikomeje kugenda biberamo imirwano byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo ngo byagiye byoherezwa rero kuva iyi ntambara yakongera kubura mu ntangiriro z'umwaka wa 2022. Mu by'ukuri bakavuga ko aribwo ibyo byagaragaye mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 ndetse no mu mpera z'umwaka wa 2021 aribwo byatangiye, ndetse biza gukaza umurego uko imyaka yagiye yihirika. Gusa ikiriho uruhande rw'u Rwanda narwo ruvuga ko ibyo atari ukuri. Ku byatangajwe rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijyanye n'abaturage bayo bari muri iki gihugu cy'u Rwanda kiri kuvugwa haraguru muri ibyo bibazo, ntacyo u Rwanda ruratangaza cyangwa se rurasubiza ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse mu by'ukuri ni ibyafashwe nk'itangazo, ariko ni ibyavuzwe na bamwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bavuga ko bari kugaragaza impungenge no gushidikanya. Gusa ni amagambo yatumye benshi batangira kwibaza ndetse no gutekereza icyama kiri inyuma cyangwa se cyihishe inyuma y'ibiri kuba cyangwa se birimo kugenda bitegurwa kugira ngo habashe kuba hamenyekana mu by'ukuri ikiri kujya mbere cyangwa se ikirimo gutegurwa. Hashobora kuba hari gutegurwa intambara mu by'ukuri ishobora kugabwa muri utu duce, abandi bakavuga bati biranashoboka nanone ko yaba ari kubw'impamvu z'imirwano Leta Zunze Ubumwe za Amerika babona irimo iraba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, no muri nanone ku bice bisatura n'u Rwanda, dore ko Masisi, Nyiragongo ari naho no muri ibi bice bya Karehe ariho hakomeje kugenda hagaragara ibitero bikomeye cyane ndetse n'imirwano idasanzwe, ari nayo ikomeje kugenda igira ingaruka zikomeye cyane ku baturage nk'uko mukomeje kugenda mubyumva. Ni imirwano ikomeye cyane idasanzwe iri kumvikanamo by'umwihariko ibitero bikomeye cyane bya za drones, ariko hano mu by'ukuri ikintu cyaje kugaragaramo cyangwa se mu kuri ibyavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byateye benshi kwibaza, byakangaranyije benshi cyane kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafata umwanzuro wo gutangaza amakuru nk'aya ngaya. Abenshi bakavuga bati byanze bikunze hari ikindi kintu cyaba kibiri inyuma cyangwa se cyaba kibyihishe inyuma. Abantu bakwiye no kuba batangira kugirira impungenge cyangwa se kwibaza cyane, kuko mu by'ukuri baravuga bati ntabwo byaba byoroshye na gatoya, rero byaba ari ibintu bikomeye cyane. Ni mu gihe kuri ubu ngubu andi makuru akomeye cyane yarutse gutangazwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, bumwe bw'Uburayi ngo bwasabwe gufatira u Rwanda ibihano no gushyigikira ubutabera ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Aha rero ibi ngo byabiri mu biganiro byabereye i Buruseli mu Bubiligi hagati y'abayobozi baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abadepite bo mu nteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi. Ni nyuma y'uko hasubiyemo ubusabe bwo gukaza igitutu ku Rwanda ndetse no ku barushinjwa kugira uruhare bibazo by'umutekano bimaze igihe byugarije uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abari muri ibyo biganiro bagaragaje ko ubumwe bw'Uburayi bukwiye gukurikiza icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufatira ibihano bamwe mu bakekwaho kugira uruhare mu ntambara n'ibikorwa by'urugomo bikomeje kubera mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Epfo. Basabye ko ibihano byakwagurirwa ku ngabo z'u Rwanda ndetse no ku bantu cyangwa se ibigo byose bifitanye nazo mu bikorwa bivuga ko bibangamiye abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanagarutswe cyane ku bibazo by'ihohoterwa rikorerwa abasivile, ubwicanyi, kwimura abaturage ndetse no ku gahato
no gusahura umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane amabuye y'agaciro akurwa mu bice birimo imirwano. Abaganiriye kuri iki kibazo bavuze ko hari impungenge z'uko amwe muri ayo mabuye yinjira ku masoko mpuzamahanga anyuze mu nzira zitemewe n'amategeko, harimo no kugurwa n'ibigo bimwe byo ku mugabane w'Uburayi. Ku bw'iyo mpamvu ubumwe bw'Uburayi bwongeye gusabwa kugira uruhare rukomeye mu gushyigikira ubutabera ndetse no gukurikirana inkomoko y'amabuye y'agaciro ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagamijwe gukumira ubucuruzi butemewe bushobora gukomeza gutiza umurindi imitwe yitwaje intwaro n'intambara imaze imyaka myinshi ihungabanya ubuzima bw'abaturage. Ibi rero byatangajwe nyuma y'ibiganiro byabereye mu nteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi Buruseli, byahuje bamwe mu bayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abadepite b'abanyaburayi barimo Charles de Vutamans, perezida w'inteko ihuriweho n'abadepite ba Afurika n'ubumwe bw'Uburayi. Ibyo biganiro byibanze ku isesengura ry'imigendekere y'ibikorwa byo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'uko uburenganzira bwa muntu buhagaze muri ako karere gakomeje kuzamo umutekano muke. Abitabiriye ibyo biganiro bagaragaje ko amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo azagerwaho ari uko habayeho ubufatanye mpuzamahanga mu guhagarika inkunga iyo ari yo yose ihabwa imitwe yitwaje intwaro, gushyira imbere ubutabera ndetse no guhana abashinjwa kugira uruhare mu byaha bikorerwa abaturage.